tonight sports thi tu ten zawa in chi bai le vek ule tu tum chu interview huna ta kan mangdona voilama khan Odhisa FC player thar Isak Vanlalruatfela kan interview a kan koma chumi chu zanina garon ti chuak dona kan hriat angin Isak Vanlalruatfela hi tun hai kumsom le pakomi ni in Odhisa a Aizawl FC trainer kalania ama biang biak na hun kan nei dona ni lo thirang o kapu hi sumsui khochua kania chuan pastor ani wanghianin kan insun zelang ngai wanghianin mun sang sang hian kan insun kuala chuan serchi pa te kan serchi pa ten lu chawa ruan tlang an lu chole ruan tlang a hian ka piang ta chuan ruan tlang atang hian thing sula kan chuk thak le wanghian thing sula hian mun het kan khuar an deuh mai ani chu pu pastor ania pastor tu pa ni chu tiang vel chu nia chung ko po chung ko za pui om lo tak mai chung ko nge ni lu bera changa pastor changa bulchan khan nia tin ruan tlang a te tin iron piang khan nia te ro ruan tlang khai pian na taka nia ti chuan tu na hian bong kon veng la ya tu na anom mek ania chuwan chuan ani hi chuan mel hriat po mun san anei don ti na nia sumsuya po ni se ruan tlang a po bong kon a po thing sula po ni se khoya man mi khwal don lo ti na ni chu chuanin football kha in tingi rong khel chho chan engwa nge football kha sports dang ai than ti kha ka va se chak ve te chang hen ka tuymo chuan kapa hian ka te la hian ball hi min le saka ta chang khan ka pet chho ta char ta chuan football hi te chang ka tui ani mai helaya thing sula kan chuk thak atang hianin SSA te ka kal ve thina chuan tihan ka ti chho zela kapa hian min tui pui boka khat tiang han mai ka tui chho dan chu mo ti chuan ruan tlang ai piang ta tro thing sulen chuk thak khan kumen za vel nge ni ang le kum ni le ti tlem vel ba kala ni lo ani chuan eng pon se kum kha chui chiang lo po lo ni thei se suya chian har tonga kum ni gan ni lai ka nom dan zong zong tun ma ngang thle nem dro chuan chuan kha chu alo ekure che lo ni pon ilano pang ti chiang thung ani thing su la khan football li khel chho chana ti khan khola ya ipa bol le sak wang che po khan ani ang chu dro in tui chho kha ni a chuan in ti khan ni khel chho zela eng tin nge mai son chho ka ti chu tlapa eng tin ngei lu chho thei ti kha ka va se chak ve I bulichan na khoila nge eng klap nge bul ka chan na chu MAP Academy first MAP Academy am venga son anita so 2013 so 2013 ning ka sia so tarai ka lu so chuan so tatang sonin ka ti ta char kan kot so puram lunania ani hian min du sakfal em boka chuanin khata chang khan football ha katui chila chuan football a hanin lo tling ha katum ta hale em boka ta chang khan chuan ta chang khan Kerala te Bengaluru te Aizawl FC te kalu chawa tun din hun thleng thei tu hian ani chu chuanin phai lama khan Bengaluru ai om lai le Kerala lamai om lai kha nakina kan la soi chianga chumi ma kan ze le zok du chu timai teang mizo football a hi tam tak ani khel ka lo en to a ting commentary lama te po kan an chan chin kan lo soi to thina Isak a hi chu kala hrenga next ka parong khel tuma kala soi chu chungla no kum som pasari vel le khaila ni kala ringa Isak a reng vo big lo ka shelave ti in ka lo soi to a kan refer ta ka chu fapamal Isak a khani tun chuma po hian ani hi kan winger nei zinga tha ka ti berani ve tlan mai ni tin chu ta soitel ka du chu kum som le pakua mi chawala ni a mi gan kom hian emo player no pang deuh te gan kom hian helaya ti lar hlue mo kha kan tumani lem lova tin tun lai apuya kan kom po hang ka lo soi fia to a an fing to ni tun ma anga lar zo lo kha tu mai nom to lova helaya mi nan kom deuh chuan ler hluai thin dam doi le zulamatlan phana na mang thin te kan no makha tiang kan ni to lo wangin kan kom ngama tin tuna ISL club Odhisa Aizawl FC changa lut po hi achievement ani wangin hei hi chu kan mai phal lawani ti ka mi sia sagula thome chuanin Kerala lam kha halai thon thu ka han soite zaw de mi du soi ro coconut te ei thinem ti theng han soite Kerala khabo
kumen za veng ni kum chu sang ni som panga oh khanita kum som panga ang ani chu kalu tha khan chuanin ta hanin sei ha mi ka thian sei ha mi nen hian ka mel shit ngai mi alo sei ha mi nen hian duwa ta hi ni ta ming ani ne hen kan chuk thata chuanin khulai kan soi zau de ka nga khalai ha bo soi ro kan zuklu thak thei na chan kha helaya mizorama a license nei chun pudenia anin ka sia sardenia ha khan ama wang khan kan lu thak thei pain ka sia chuanin ti han kan lu thlawea kan zuk khentir chuan a hriom an lumamo hey 45% ti te khani chak thang zela alum chuba ka an ei in kha ama thurte tamem ko no tel vekin hangkangami ama kan ti tok i moil tong moil lo ni lo se vok cho ang du te hi tang ho ma se i kan ten hei ke mani kan ei in kan en chuanin kan ten tlatani ke mani chuan ma se i ti khan thani vel kan thleng tha ha thani vel ha kan ei mi alauta an cho vel ha i hotela kan chuak zela i chung te po poisa kan dila hai alo he kan i chu chuan thani vel kan tia kan ei lo kan khating ha kan omreng kha chuan tha kan ti lo ta kai ni chuan chan chu poisa ha hek zel dona wang khan i thani nuwa ha chuan ke mani po hai i tirang chuan adik lawang a kan ti ve ta chuan ei lui kha kan tum ve ta kan ei kha lo tui ta phian box chuan ta ama chu ni na tem ngai me lo ti na po ngai du lo ve ringa ei lo ma se kan an ei kha tui ta phian box adu berbera han an tang ai mo chu thil ni thei ni tlat chuanin soi je ro kumen za ngai om ta kum khat le kum ni don chu kom ve man ani chu MAP academy pia lama chuan academy om le na khani mai ta tro chuanin chumi nuwa chuan Bengaluru a in sonta kha inge Bengaluru nen hang khai khin ta la ma ison pha lo mo Bengaluru kha Bengaluru son pha khop mai e ma chuan wo achan chu Bengaluru te chu hai kan shef ka nga tu pon ISAK club lo ni ta an facilities te engke ma lo sang vek bok ta khulai red star ne na kan na ne ha chuanin in thlau tak ani zo ka sumpon in nei lenga sumpon nei hlei tak an nia i red star a kha chuanin hei bultan na ani wang khan kan thiam ang kan thiai kan thei ang to kha chu kan chho ve ma se professional club tianga kan han zoom kha chu hei ke mania po experience te thil thar tam tak zir chu tur hala ve zero mo ani chu chuanin Bengaluru kha ni e kha kai ma so na bulpui bera ke pon ka nga ya he ta vong ko na te in khel zo zawa thing sul thia te kha chu local football kan lo mu tran na che ni ya ma ro chu academy changan han cha chau che ron hoi ron in khel le thut kha chu tum khat akum ka che to lawa ma khai so na ni kala sha reng mai ke poi next cup sang ni som paru kan in ka sia amo som pasarin yang chon he India jersey hadran maya India AIFF logo khala khan oma ing tika khel ngai ni India tan age level a enga ngai khel India tan han khel tia chuanin India tan ha chuanin a khel chu ka khel man lo ta ma se minron kau ve India under 19 khel tur ha 19 a chuanin kan zuk thla kha passport le tivel ha khang ka documents vel ha lo fel lo wang hanin min chua le ta ma se jersey vel ha chu hei then ha chu kan dong ve man ta ani chu ti chu ni ya engpon ni sem haun eng takin ne ya an chang sau la chuan Aizawl FC kan kai don ta le Aizawl FC in luta Bengaluru changa Aizawl FC izom chan te por hriat ka cha ka Bengaluru club thata ka oma senior team alang chho mayanga tia kan be sei lai ka Aizawl FC thlangtlat maya kha eng wanga zom nge ni kha ka zom na chan chu mo Bengaluru ka zom chan ka soyang mo ka zom chan chu khulai Bengaluru chuanin under 18 mai ani ta chuan khata hanin
hei heta Kerala tang khan kan soyang Kerala tang khanin hei keima hian tum le ril ru kan nei sa ve sel ta no pangte in e chutianga chuanin i chu ka tumanga chu ka tum lenga tiang han thil tum kan nei ve ta chu teima tak le hei i keima hei ka tum ve ni chu kha tiang ka tum ang khan ni thei turin mo chuanin Bengaluru po ha Red Star kom khanin lu ka tum lu to kan ni chu chuanin offer ka mu ka lu tareng boka Bengaluru kom khan Aizawl FC hi I League team man she ta wang hanin ka professional line ka kongzo na tur tharani ti ka she ta wang hanin lu chau kha ka tum le mema chuanin Bengaluru kha Aizawl FC ka lu chan beran ni lovin ka shia achan chu Bengaluru tanga karon ho khanin helaya next cup kan khel ta mo chuanin khata tang khanin Aizawl FC hian ka game an lo mu tang khanin turin ka shia ni manager ming thana kha isaka zuna wai chat maya khami van te mo khan ni ri no ma chuanin Aizawl FC a khan nu le lok tai la I League kha ivoi khat khel nai tum khat khel na nia senior football tum khat na ka Aizawl FC kal tangi ni khel kha ni ya a bo ru ka dangem nghe ni khami fight thei turin ka ril ru po lo chak to ka ni ti ril ru pu a in dan le a chan chu helaya Bengaluru kan khel le a level le I League level kha chu mo a in thau moi a har ke fa ka lu tir te po hanin a har ka tia chance po ha ka nei lo reng ba a chan chu ke mani han pressure kha tam to mo pressure kha sang to sia ti sual ha kan law ngoi se la mo a har ka to ka lu tir chuan I League ani via wang achan chu age level le senior football kha chu dang lo thei la ba chu ba kai wani kan kumalan no pang sia mo khati hun la pe ka chuanin ai ril no ang kha kan nak put se nu te hawala chap rol le khala ni ve box se dro tin senior level le junior hemi age level chu dang lo thei la ba tun lo ngai ho lo lat le rol ngai zon le nu thloi ngai zon point thau thi na ni dro han dan hi dang hep thi ne helai ta ki chu chuani na zona danga kal le te ang Odhisa Aizawl FC a hun rei poi cha man lova season thai ne ya chuta chuan Odhisa lampangin a ron bia cha Odhisa hi tun ma Delhi Dynamos kan ti thin kha ni a engwai nge Odhisa kher ti kha offer dang hi muem club dang ten an som ve chem offer han chu kan nei lo mo ma se Kerala Blaster ha chuanin Kerala Blaster rang han zo ma se i kha anti tlang ta lo ning ka sia chuan Odhisa hi ka professional line zo na tan chuanin bultan nan ka bultan nan chuan a thatto ka ti ge ma chuan mo chan chu internanin ten ISL khel tur khan Bengaluru ate lo lu top taila ke mani hi kan chapau ma tu pang ti ka lawa ani khop mai thil niam te tang hian chanila mi chu kan chapau lo ka ti mo ani khop mai tuna hian Odhisa hian Jerry moi ming thanga oma tin Daniela Limpuya oma tin chu ba ga chon tu na ya khan Samuel Muan pui na zom thar le boka ani kha Kerala Blaster China zoma tin hei ba ga hian nghe ni po ram phang zawa a om boka tin chumi ba ga chumi zo dang tunge lo om kha Daniela gan soi to ni chu tiang chu mi zo om chuaw na tu ni a Odhisa hi in lo tran angai do na esmal som plong lo khel to na Delhi Dynamos thin kha ni chu ma chuan mi zo ho om khom na ni a in lo tran do ni season thara po ti ha kan zep zoi ni ti chon tu na ha ni soya Bengaluru a han lu nga thut kha a tha ka tilave ti vel kha ni soi ni a chulai chon ke chon du thlan nai siam fu in ka sia a chan chu club lian kan changa ngem chang lawangem kartin kan khel thei ngem thei lawangem ti chian lo na lu ai chuan tunge i theina la shelo te hne na i theina i proof na tur zo ka kanga ya chuwa chuan man mo lo la ka duwa football career ai man mo lo la mani a pu ya kan kom to a in sianga ani kan Notice United ta khel ani a kum ni tal regular a khel ma chu chu alo tu kha kan ti deu burani ni ne po khan chuwa chuan thei to ban chuala ma ro chu club te ni lawani he club hi ti ha kan soi du po kani chuan in zona dang zo le cheka duwa football khel tir khan zirna lampanga khan buaina i to kem le kha zir hi tu na i chol san ta ti nem ni class 8 kani khanin ka in khe class 8 kani khanin
class 8 chu ka pass chuak ta mo chuan ma se class 9 ka kal tan ha football line a hian kal lo ka du wang ha ka pa te hian ka pa hian min rem ti sakta chuan khata tang hanin zirna ha ka chol san ta kema pon ka ui ve tho ui chu mo achan chu zirna thleng sang lo hi hei chonga te engamonia thil dang dang a education lama te tianga hin kan boi fo thin ta chu ka zir sang lo te kha ka in chir ve no tu na chun mo ma se pathi hen kan kong hi min lo ro sak zel thau ka tia entina lo zir char ta ila lekha kha lo zirila hati hun la han football lo chil lo ta ila tu ni ka thleng kherang ma she chu mo a dik kho mai chu a to pa chuan min du thana kan siam thawanga kan thatna ber kha bo mai turani mi then khat ma kan pa se mz tu kan zuk lenga tro inferno vela kan zuk lam vel ringota then khat chu lo ngai ho lo ula karon chuwa ka engna mai min pum zui le si lova chuwan chuan kha midang kan soi sel na min ngai sak mai lovin reality thil ni na dik tak kan han soya mani thiam na le thatna ber ra khan kan thani chuan khata khang kal mai turani tiro chuanin ani chuan kan soi bel le du chu tikhan le khazir in chol san ta ni a football awang khan ipa ten supportive em in khelna hian an puina sa chem I chung te aniang chu ai kapa hi fak ka du mo achan chu kapa hian ka te changamin tui pui ber tu ania kaya te hianin min tlan pui tun thleng hianin kaya te hian min la work out pui themo chuan jinga te po khilaya academy no pangte te hi ka nei ve a chung ho te chu ka om lo lan hian lo ti pui ve thina nang man academy ne ya enge ming hei kapming hin ka kalte ramo Isak football academy ti hin ka pui ve mo chu kom lo hianin kapa hian alo ti pui ve thina ani chu lawa chuan kapa hian min tong trai pui na sa thina ipa ming chu mina si lok te aral rem tuanga chuan in sei chun zom ro thei khoi hmuna po hian in khelila kapa hian en lo lau hianin a na thul te hian min hon en sak thina mo kapa hi a fak ka tia min tong trai pui na sa thei khop me a tiang din hun ka thleng te hi ama thora kha ni na lai ong ve ni chutro ni e pa te zar zau kan zau da ni chi sang sang o ma then khada chu kan thatna bera min tui pui tu nu le pa te mo chung le ko nei hi kan no tin theina tur man ro pakhat changkai tak mai ni thina ni chuanin academy khai soi zoya soi chun zom ga cha kha chu da chuan en tinge i om tam si lova tiro thisul thiami tunge coaching lo pe thin ta chu ti la chuan chu hei ke ka om lo hianin ke ma hian youtube pa hianin hei basic ang chi hi ka en thin ta chu ti hian ka en ta he tiang khalo search te hei lo en te pa ka ti hian ta chu lo en ta he tiang hian lo ti pui ro o ti hanin ji tin ti han kan in shil zel me mo chon ka pa hian min lo ti sak ve thina man lo chang hi chuanin nei no pangte te ni wang henin an chaw ve thira school kan lai te exam nei don te ni chuanin rigu lo deuh ma se khati hang an ti pui ve ta pa ni mai ani chu kum no pangte ni lai chang to in society ta na thil pek let nei tuma chu ka fa khom mai che ti zela chang zel ro chuanin kan kal don khamiti ta khun khatlem kan pel thedanga ai league khel to ai league khan defender I machon thiami ti ber thai ti ber pakhat mina si lokte defender mo defender hi ka machon ve tam to ma se han soi tur em amala vek kati ema chon mo soi tur ber ka shelo an tha ka ti vek ami mala han soi tur khai senal lam ti na mo soi tur ka shelo ani le ti te Indian football huang chunga tungai footballer ngai san ber ni tang le India ram chunga mo India ram makhel Sunil Chetri hi atha ka ti chuba ka a captain ani na hi hei ama hian a in me ka ti a leadership quality te nen tro leadership hi tha ka ti to ba mo Sunil Chetri hi ka ngai sana chan chu Bengaluru kan om khanin I under 18 team hi senior khita kan om na hi a in thlau ta kai ni chu Bellaria kan om ta ni chu Bangalore khachunga nom ta lo chuan ta han kan kal thin ta
practice han nei tur hian chuan Sunil Chetri hi kan practice ma hianin kan practice no ron practice tur an nia chumi ma chuan kan kal khom line ani chu ron kal lei to ta ama hianin bungro ala chuka ma hian ati ti thina mo chu kangai khata tang hanin Sunil Chetri hi kangai sang kan India ram chunga hi chuanin kangai san ber ania andi khom mai talent nei tha te hi ngai sang tu ni la tu ro ngai san sual kan nga khop tong chu khovela hian taima te hi taima hin ngai san no mani chuanin khovel huwa pa i footballer du ber pa han ngena sirte Messi nge Ronaldo ti khana in hat mai lo mo Messi le Ronaldo hi chu thiam ka ti ve ve mo ma se ka du ber chu Neymar hi ka du Neymar engei du chan playing style ami playing style hi tha ka ti mo mani deulo ka hei atuk derna ti vel te an ding lo khata ha chuanin ka ngai vel tu thoki ba chuan ka ngai sana ni na lai ha mo ma se ka ngai sana chan ber chu ball a thiam ka ti a dribbling hi tha ka ti khovel footballer ka mu to chuan a ball to hi nal ka ti mo ani khom mai receiving hin in khel dan te poi nang deu lo mo dro ama a khel dan hi ka en ton thi ani chu en ton hi nei ve tur ani en ton tur tha en ton thung tur ani ama ro chu ti ro chenom pa wal puya kan en ton ringota ti ro ani chu khup jet ke kor khup jet ro te kan ti jet ve te ti kha chu om ziom lo ni en ton tur kan nei ni pon mi thiam en ton tur ani chuanin kan ki le te ang club kha question a bokhan club i chan ber ka se chak tat me United thi ka tan thina mo thin chau mo ka tan thi Ronaldo lai chuan ma se tu na chuanin Ronaldo te Real Madrid an lu ta Juventus ta ten son le ta ma se at om na pi hi ka tan Neymar ka ngai sang tho ta ngai san bera chuan ma se club anga zonga chuanin Ronaldo kan na pi hi ka tan chu ti ni chuan tu na je Juventus tan ri mohun bagada rong kal poi chara ngai do ni chuanin Ronaldo khatia kha chanchin ani a Messi kha chu ada tha kan ngai do na ni Messi fans te no mani chara fan te no mani chuan in lana theilo ni personal taste ani hei chu chuanin zona a top lam kan nai tonga ka sia chak chu ngai zong te hi ingai tu ave ngai to em an sia chak thina tlei rol en thin te hian kha chu a chung te anom hnai vai tlat me a soingam lawa ngai me kha chu ke chu kha han soi tho ka du mo achan chu thudik se hi poi ka ti lo hrim ta nge zong no pangte kan nia tho na chungin ngai zong nei rual chu intivate ka intivate so ma chu ma se hey han ti zung tu chuanin ka career hi ka ngai tu ve box mo ma se ngai zong het chu ka nei khai khalai ka chu ava poi mo em ni in thla sun tu ni lo ni ke ni Paul som kan ni lai love letter kan lo jiak dei to wa chu tiang chu ni a Paul som kan ni lai love letter jiak thiam te kan lo je ti to kan nei ma ve tho ni ge ni po du ber le mangai ber te kha chu tun huna chuan a vor top ala thlen thei lova ama ro chu in ti buainan man lo tur ani a career buainan man lo tu ni ti kha kan cha zoi che ni a to bera ka lu dom mizo player tam taka noma mundanga poilo khel pui to a I best friend pakhat mina silte mizo footballer zinga tungai kom ngei ber mizo a hian ai mizo Aizawl FC kalu hianin kalu ma hian thian ka nei tho ta ma se a kom mai zonga chuanin kanin kom ho vek ta hei tuna Isak Joseph ate le tevala sota am venga chuan ma fela hi na thil khoni bokta ringzual hi serchip khoni bokta ni ho ne na Bengaluru ho ka ni ta in ko amal khai han tu ba kai ko mai lo ta kanin kom ho vek thin ta chuanin Aizawl FC kalu chho kha ta hen kom zo hera hi ka kom ngai kan right back hi enga po han khoya po han kalila ai lik te kan khel ta kan jin chuk ta mo chuan tia hanin kan thleng dun reng ta
anh ha ka thian chak zo her ne zo in kom tam deu bi kan ni chu tro pakhat in than ti rin nuam lo ma ro chu kan soi na chan kha chu a best friend zinga kom tam han than don chu ani thik palang tu ro chi lo tu ran dong ti khalau be so ani khom mai zo her ha ka ti bai honest view maya isaga hi ngai zo gan nei thu de thren ka chu na soi ngam lo ro ani chu soi piep maya minge ro kan zo do lo ani chu ani zo her chu a trong du em enge ani nom the kangai nat nat chan chu mo o film thu adu mo i chu ba kha film thu adu ba kha hianin ke ai upa ni ma se kanin ko mai berta min fui na save zo ka chu mo ani chu ani le tunga suali ti ber i thiat te zinga an fel vek mo chi mo mang zo in ani chu sual ti kha he la ya negative lu tung ni lo chi mo mang chi ni chu mi chen khat Google Pay a cheng khat ron demand che nang chi te nom ve a tiang de wa chi mom kha tunga ni o zo he da thaw mi ama pon lo se mo hey midfielder mizo Aizawl FC midfielder train David Jin mo na he rin mo ke ai u de chu ni ma se a fel thawa ama hi ma se chim a chang chen chim what tu rom lo rin mo na I lo en ani chuan lo ho lo la ama ro chu ke po hian I chi mom hi ka ti ve thawani isaka deu khan chuan in a tom na tak tak kan ti teang lockdown lai khan exari langai I work out ngai em engting 80 thin kha soi ka du mo chan chu lockdown lai khan kan khuwa kom ta I kan khok shoi tu te VC ho hi fak ka du lo ka a chan chu lockdown lai hian tu ma curfew ani wang han tu ma chu kha lo mo I ta hanin shoi tu VC kan khotang VC te khan a shan pa in phal na khamin pe a ta hanin mani in fira te kompe te han ka tlan char je la mo kan kho shoi tu te on kama ko min ngai ko sa kan chu han lo tu soi do mo han mani fira te ka ti chau je ran a lo mom hle mai thing sul khia shoi tu te an VC shoi tu te ke point ka fak ve a cheu lo ngai u lain lo en ani chuan in thil ti awang hian football ngai na tu ten lo mem don ani ti kha kan soi do ni ole hun thatang min pe a isa kan lain kom lenga Odhisa lama han kal phon mai la lar zau thala chuan in mangai na in ti boi lo bok chesela pathian tri la nangma siam lian tu ipa te chung kwa te choi moi chung zela ma hun nei turin kal zel tuin du sakna ka hlan chia TV lama in khen munom en kan lo be sei don ani ole thir tu te khati khatun huna kan titi thei chu ni a kan hun man thei chu ni a he channel ni subscribe in lo thlir thinu la ngaihnawm tak interview ngaihnawm tenen karon ki le thin do ne in za vain mang tha vek ule